Khasi Hills Autonomous District Council hakakat nyautrek luber arajar arpuar kala IT yang sanat syaki sangut kiserdar ke bahak bagajing kami jang District Council komisi benta ban pen ko bor gini girang ba bagian peniat kikam gijam bat ban sensyar ya kisnong gitau. Chief Executive Member kaki HADC uba Titas Starwell Khan ringkat bat Executive Member uba kami ekatanat ilaka uba Jamborwar kila IT yang sanat coba Abraham Maulong kumuserdar ka maube larkar serdarship uba stalwart leng skor kumuserdar ka sobar serdarship uba Andreas Wansai kumuserdar ka terna serdarship bat uba nang lamlat kongsha kumuserdar ku umnyotmar serdarship. Kani kejengai jangka Executive Committee ke sanat bantung serdar kini kisangwut kirang ba kadekat kum ka kendon kebasan jangka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council Appointment and Succession of Chiefs and Headmen Act syajar kendai sepasan kundai. Bat kat kum kani kesanat kini serdar kini yok ban bat ekakam sensyar hadu asan senem kat ba 4 weng no eki nakakam. Da kejeng penmi hukum jangka Executive Committee ada kile ekanu kunu kakam kabalong kabamyahap. Kaki HDC kelapa taru ikini serdar bagi dia ban bot renti iki kendai teligi kendon ki belah kedau ha kesanat. Nama mentaman ki sinong hidon sipun ki kendrun ki kendram kam tam ha kejing penbet bun kam tam ha kejing dei bagi para sinong marjan marpa nanta kejing bar riti dostur tenteng ila sia penian ki sinong kijungi ban siong kat kum ki riti dostur mo isi penian unta misam o riti kijungi hable unta dan rekat no ila penian unta Dekat kini kejuk kebangi di bandan ni kan, orang scam dengan reti senja, dekat semua kapal di pegi hima, bahkan soba, mentau no elah kejong kaan, kakak sedership kejong pi, kenang wan dia orang scam, mo kenang ni kalau terikam kejong pi, elah kejong ka, ibat itu kibala don ru, itu soba mana penbahas susu ikapan amen susu, kenang wan dia orang penbiangkat kum kapor kini kejuk kebangetan, nama kisi kelak ibon. Kejauh kapur orang kuat ini bentuk klaim yang ke village code kejauh ini kepada nak islam kita kerana ke village code ketika we nak village code kita hari ni kisah kelas sedang bandu jan babon kisah mungkin bentuk kamsyu yang ke village code dengan ada kapan ini bah pensohaban constitute yang ke village code lagi sadasyip kejauh ini kenapa begini open kalan yang kini ke bisyar kada kejauh ini kejauh penerima kejauh ini kebangilah dan nado benda yang